Good morning. Hello, me guess Pacho, good morning no. Good morning. Pacho fa we ni shower son ne be ni mami. Pacho. Ne kasa kese kakra ben. Aha. Eh. Kasa. Okay. Kasa kese. Hello. Eh. Can hello be na otifo. Hello. Hello dear, hello. We be wako. Pacho nyame adom me ho ya ba ya. You, o first time kasa already osuni won. Me first Debbie maybe o love. Kasa hwem. Hwem. Debbie ntwon kon twem so ade no twekwa chire. Hwe na ntu anka asem ne be faka. Oh, in first time. Bra, na un kan okra. O first time. Na o se o nya first time. O be faka. Na ka do me pa kunya na kakra. O do piama me na. Asa kunya me. Oh, parrot. Yeah, I feel that's it. Me Pacho you. O first time ni. Me first time in na o se nya o first time na dey tia. Na me ka se first year friend no Pacho busa nyoma me na me ka se bia. Debbie, what's on Mike more radios do that? You so be mu da. First time. Mama time. First experience. Inti experience net say can na tie phone tio. Nice. Nya agro kra. Enya agro. Teacher wa tie phone no adofo ye. Yeah, I tie for me chia mu nyina. Me bra pa ya wono you're a big girl. Me chia mu. Me guess your friend Linda Osei we are live on Facebook see ya. Mother phone na me chia mu. Say radio adom mu nyina mo ho ye. Na mo ka say radio so na mo agye ada musa aden. Kasa kase as Obama ne ovie na aden radio. E obi jojo mi amom nu ba de na me nsole nkom. Osei. Bibia be kase bi obi ati o. We de bo base dudu. Medum no. Lon kakra. Yeah. Afede ye. Pacha. Ai. Ene ha so yo Onua FM 95.1 FM. Jumadi e friend ejuma. Yeah. Bibia boko. Nyame adom PSC nua. Me pacho wa woni me ma me ne no menya no me show yi so. Your friend Linda say, I me touch ya ne pa, se me be post show na me se me chia ma me Linda say. Ene ono na menya no me show yi so a. En se me kire ma dwen pa me nyini no bro bi obro me na me ntiase ye. Ene menya video betumi ayi sem na no ma me yi pa. E bro obro me ma ne ko me ho yi pa ya homachi bi nya ne se me nkogya ne kodware. Ena me se me nko na de saponi be ginja me. Sabro no. Me na be sine me ntumi ntiase na no ye kase ye ma me nom e wo yi apology. E wo se ma me fo mutumi pa ye chow. Because a bro bi amobro ye nkra be mbesi na ne tena wote yes na no ya ho kire bro na ye ni bro sa bro na ye broad ben kire mu kakra ma me oba kai sa bro na bro me no e bro bi no ambo wa men kai e no ye de sa bro ye bro ben ya se no an ko jam ko dwale aso nko na ma me se ko jano no ko dware aso nko se se ntina onko na se no nye bro na nye bro na ye bro se no aso odene Felicia no aso odene me papa me na me ma so odene papa ada na ma so odene che se ena me ka bro baby aso me bo so ni mama kos de bia na ni mama kos be nya be aso obo na peso titi no me de bia no otiti no ne ko ana titi ni tam de ho ni brabo na no se na nya bro bi no bi kwa so pata wo mo no so to be no se san ko ati na me ho awro next time ne ko no asa ati no oh that be so what you so be so pra no me pa cho mo bra Facebook se sia e bra ma me bro me enkura bre mu na wo kire mu se die ntina na me particular me de na bro me pa me die papa adi ntina me piti so do to me brim dan de ade a now ya koda boni ankasa me papa e wo de ho Felicia have to share tale back 5 days yeah me share tale back 5 days tale back 5 days ko fan show be fa no afa na moto mo ho be na she odijina Felicia na ha adwene o nkura ne nyina na ha adwene ti na obo me sa no na ha adwene papa abaya but wo bo nya na me hu me ko baby na ko yo ma aduane na wo bo ni si enya di ususu mi si eni di na wo bo ni eja di be fi so e me di hwe adana na o me ye ni aduane na wo honom oh here ni ba proud oh here ni bo someone proud what I say me ma me tumi de ko program bi ase pa obi fie kwasra obi ye ni di fie ma me ne tim bedi mu no obo na ni simu ni mi si ye bedi ye ni di ye be fie so ye me di hwe
Ubedi gala ho. Ne gade no yesu ani. Anya hwe, ene ne na yo sei. Ati ase ene wo humi nika. Ene de no kre. Ene de no kre. Na che se broni bo ha na wo bo ye se obetetren. Straight him. Opatan bi amone ba so nkupra. That's what's here. Obo man pra ba ko bi. Oh me bo me papa. Me ka se de benkuta bo pam na nya agrokra. Na de so ba tan money ben pra na me de na wo che da pra me. Papa because ya nya ya mo empra bi pra. Me. Hey Felicia. How no. Haya krabone papa ni say. And so she be na ho so how we ni no awura baby nkwa na so ya so na ne na hwe. Hey now ha dream abaya. Baby ana minya sika free be to me lo be ho ni so ma mo na so so na aka to egu no. Bo wa Nese na me frustrate you. Everyday me se bro ba ko bi amebu wa me fi dane akokon kwan na me wie ni mutu na. Me wie wo me bia na free ba na be ka sere ba ne akokon kwan nya to gu ya ne chese me se wo na ma collapse. Mutu no ne sibe. Because me be yan kwa no ka chese akokon na fono. Enti na me dwen say no na house ya fono no. Enti na wa shada kan kwan na si wo ne mutu ne si wo no. Enti mutu ye ne den. Say anya na me twa kakadro bi se ya nche ma me na twa. When me so big cafe no. Ona wo betua me, ma me pan mu ti se me. Dan dem chewa ka me bo wa se atwia. Na se atua no ho na kire mu, ho se mu ntuatua nkora no. Abroche ona wo no tumi tua obaketo ano. Eh, ho de ntumi nyesa. Na se nipa bi che nipa bi nyesa. Nipa bi nche nipa fisha na wo ya koda abo na wo ya sobo. Na se me kwa na opeso na mama ka de wan pomantu o mepe mama ko so mpene ho asem sa na odi anyini ma bra so se no kasa de bi o indoor person but you are difficult child. Me difficult. Now you're very difficult. Me very to handle. Today na brewo de no ya bro. Ade ba kwa mi so me kai pa ye me school for years say jiji ska be no aduane awade me di ba na ogidi. Me gidi because me ni cropot me ni bidi. Mini bivie mini cropots me come dem ma tu me no aduane mu fie come ne me ma ti ma je aduane ma me medri o ka cho mo ko no aduane mu fie me perfect kubo oni se mu so nyina na me pesa mu do bia I don't me friends me perfect kubo na se we dey mimi school susu o ma jeje e dey be ya dey na me buy fie na se me first can ma what first can ma me because I told you said then do it and now you your wadwen so be na se no so ka se Felicia first can come out now for no na me here se me no aduane mu de Felicia da na me ni kapre eni ade nam de yes ade ne pa first can be si na wuntwa ye abaya mudi mi de aduane ma mudi na se can nya misiga eno de se nkola na nkola bone me to so obi tom aduane obi am no free ni fie mra na mu be hie su na mu ni because aho kire wo Ghana pa aduane be na aho kire ma wudi ya ma ne wura otrim akoko ne ba ye no akoko de fosu ne ba ye ala so do kagu ye man to bi adoko to pa Felicia se ba ye no ka she se eye che ne dwina na efo arade na mi se nkoko akoko so de ni nkola pet se du baby na komutrim e kwan me twom kesen at least ya de kabenku ni betime din be 3 days benku so de be di everyday na se be se na mo da so pebenku no benku be se ne e de tete odi abedi what you say benku de mem tu sesem tu nyina benku obi madam for am ni dia go Felicia o say you dey say wo de benku pebenku am fi no ba be benku is my favorite do better me di benku kan me ho kire me ntia me benku ni bibia me tumi dede but se time de na nya enye se okon do na ye wo de manage economy no oh na me de manage because I'm sorry papa mutumi dibi what you say o say that time me ka benku na de cha no papa mutumi dibi asana mako school and na rice waters me ta ne so rice water de me de mum de be funo me e be funo man no so ana pa bi mi brinda mo abraso me de oba bomba o enko bo check mama police achew because say do si bo me na te point na me say amame o na wo me na asenyo no a e kom na me ni abre me ba cho we live on Facebook say sia me mama Melendo say na twetwe nkomo enkorabre mu se bebre amantumi amisa no me hu na cheye pa fe da menya ho a me bisa no se bro a wo bro me no chem se bro na wo bro me na nya ne pe na ye ne bre ne kom and now you're frustrated Felicia. Oh na me pe dware Felicia
Huh? Na me pedware. Fisher. Nya grow. Nana. Me. Debbie. Be se na ho so ha, won sa de no. Wo se Felicia ko de ko dwale. Bo no wura ha. Ah, we de mom nyum. Hey, mama me ndware. Then send me somewhere Outside. and I say will be also be ndware. Yeah. And I send the name say we are machine na ndware. Debbie, when you need me but nano ya do so dware pa na nyumre ko na pa dware. Me so be fie nyumre so. Oh, but say me twetwem penalty also be dware. Yeah, o baby be bon. Hey. Eza o twetwem penalty na o dware na me won me dan pa ba ko na nwale na so tru nia me. You are still tuning into Onua 95.1 FM. Ghana nyumba pa na yode. Ghana nyumba me de pa na nyumba me amebo. Nyumba no. Felicia. Mapnai. Mami we ne boy, Rama bedu. On the boss anyum no. Say me kuchina me kwa me nyaduane mamonti me kuchina na me fried rice bi obi edia me bia kai sa wo dia so bi dem di be coffee. Yes, I me ba me start fiti jashe wo. Se mama cause we Felicia ma bna Felicia Umrana munyina mrameju akwanso adie. Umrana munyina mrameju akwanso adie. Enyuma na me de fa no business anyu ne me de pa nyu de bia me ka anyu ne bia me to bia na my emotional. Enyum no won. Yeah. Na nyum be na ato awon emotional. Okay, so me akasa ma propo me ni anyes ahote unse ahote ni wiase o. Se se na mu nyine de so ahote wo ho but me pese so se me won time ti ma propo ni nyina be ya wo. It is saying collect the agro, and I don't think say me the agro. Because also me at the age of 15 years, so be kaya. You know, I go say. My body na my frau. Nansene mente onga. Say my boy me. Because I see you be an your dad, that way say. Me, you dear. Mamma, mobile, my bride, dear. I think I make me one crubia come up, you'll be in bed. What's your you'll be away there? You'll be going me to trunk and conco soon, the unknown, you know, if you cheat me, you'll be on a bump, Pia, me bought me, you'll be about my motor, and saw me a mess up because I didn't know my nibby. Well, I will be a soul. I will be a so me, I'm not to trunk unco soon, you know, Adrian crew, because my moon crew. No near break. I propon de near break. This is I'm not a new baby on my son, be an amico. When I'm kicking out to be to it said the me cross me drive on a me bonyo, me drive on a me such a sense of answer. And the one you never be brave. Be brave, abaya. Be brave. And he said, unya nyum to abakwa koto and I said we go studio record nyum ne ade. Oh me yeah, because let me be a manage entertainment ho. Nti wo betumi atwra na obi ntwra ma ne koto. Obi twa ma abakwa koto. Obi twa ma me to ne kama. Enyum be na betumi ato asitire ne moma na cha ase to ne so obi betumi obi na obi oti obetumi atwra ma. Nyum be na betumi ato asitire. Yay.
Akwabwa nyumben. Mini baby akọ. Ade na ni baby akọ. Me do am wo so kra no. Yembo no ma wo. DJ Kobo. Correct. We don't talk no boy. Single target. Ebi jeje de obetuma to jeje no. Oh, mo bo amede ma no be fefem kakra. Debi de obetumi ato ha word for word. Minim bi. E just akwabo de npe. Kwabo de kwa mu ja anwum ne ba mdime do. Bano pa. Mento no pa, on tete mi anajubia. Fa me ho ba kumpo, fa me ho ba ko kra. E ma ne ba, Felicia sama gum no. Abrose am say no madwunim ne kase gum adwunim no baby ma wade ne ma wo gum adwunim. I can't keep things, but if it had singing I meet me man say best me trans ya tonwum no. I'm not that you know. Me what do you understand? The same for me. Mini baby akọ. Mini baby akọ. Medowa manafunu. Mini baby akọ. Mini baby akọ. Mini baby akọ. Medowa manashu. Salo. If I keep the messages coming on Facebook. Because Facebook or messages and my camera. Facebook what I call pa. I said them active on Facebook. I didn't hear. Because of TikTok. Me TikTok man, I'm a social media fan. Okay. Yeah, TikTok and I'm till now no. The also Facebook, me Twitter, Instagram, I'm not there. Just I post my videos, I go. I don't know comment, I don't know what is going on there. But TikTok them active, yeah. Active. Yeah. When your messages say wa no obi say nana Jantua was say I love my in-law. In-law no ne mamu dia na wa no bra. E mamu dia na wa no. Oh, GRP, I'm loving this woman. Felix Nana Adams, I love you, mommy. Thank you. Do not miss Adriana Smith, Mama Linda, Papa B. Oh yeah, guy. Hey. Rejoice or say champo, my welcome, my Linda. That's so. I mama welcome. Nana Jantua. Nana Jantua say Felicia Osei is my wife. Me na me ukun oyebe no. Asunye. Owusu Grace, I love your mom. Oh, comment ne ba na eba. Ohema bo sugusu sra na ose. Ohema de na asre wa kire ho no. Ehe na o sre no. Me mpedware na kwa me sre o. Me sre ma me boa. Ka cha mo so boa. Oh, so that usana ho ahomete. Adware ho ni you kasa wo boa. Me refractory. Yeah, take it back. I should take it back. Yeah. Oh, so they no pedware. When you need your pedware come up. Sit down to me to near me. I say like you. Hey, Zano bia ma me ba TV so be ka so pedware de say go fo befu. Oh, sano. There be say en kan sa. Oh, okay. Oh, sano. Like what? Na me kire say. En ka sa. Oh, you need dey so mo hwehwe mo so mo ahwe dia en kama. Me sin kan en kan sa. I go say su sana abokro no obi nsuro. So ka say ka oh, na say wo mo hwehwe na kwa me no so homo to pe. Me na me kire say. Me kire say. Me say. Obo woni ana metie. Yeah. Metie ni bo. Yeah, because who say yakobe bi na bo ni enti utumi tiyen to da bo ni na emo bu say what tin wa moto mu utimi maybe pa man ka me bu ye fu pa yes me then any ade ni hefa me ka maybe me tin wa
Oh my God, Felicia. The guy maybe so if you're not twice so na wada we bi na ni di na die na se ye nana obebro sky hwe sky you ma na ma kusunya na mo bo apese ni kontomi ani ekokoto omo ayo ano ho so bi na gira won so no o se mo mara it's ma ko mo ma hwe bi de jana to pepra me katra mas me go to ma say bi onu na me he so je bi jana na na hwe me anu za de dia but what's mama what kaka na de emeti mama mo adwani ndo ko jo be dwana ba bro time onko oni ba ko no mo adwani ko abesa yaka obi en wa be breye say na mo ahwe ho ye na ni di rough no did rough There is a did rough crowd wonim say wonim de woody usa wonim de woody as a mother I have to protect you because we beat me am abayi be dey now through papa because me guy say suicide da how be nyane ye what hey sorry akura bi agunya be ye kuma mama munya be ye ne ka se mo fa mama mbra mo ka se da bi emre be ka so dem be ko minya no ma ho ma che wo se wa na ho ma be fotu ti ma ho ma che wo bi minya ne nkora say o pre wo am say wada ho is it Felicia say o ko de o se mi do ba ko me tell my share home see you o ma me home tie so ma home tie me bi me be ko Saturday classes so say what can I study this kind of beton katie na me make Saturday classes o beton katie me ko na ase ko na me ko ba bro me die say wona afia bi na preach why can see me ngongo hey e cho ba na wanje anu ha na wo emre bi bu me am ka se metu me fokoto rubber bag me ko re mame Felicia na go be ba sra me na bra na ka se ono de sorry to say it's a tande na was sorry on time obedwem na me ma de bra na em se onya ko Felicia sa o kwata Felicia na hunyo obi be hwehwe me won hu de yo so de Felicia nwan papa Felicia nwan po so si di be die me twa brai me ne bo go mamu nyam tete ho papa bra na ne so na bra na twa na ni na Felicia ti na so Felicia chere na Felicia sa papa o se bi an se gune je sa gune o che Rani jina so smeko da meko na sebra oh ko smeko o mei na je say ya ma ware ho ye de ma ho na ko e ba Felicia just say mama say o say come dey am come dey na be ware na oh me ne ware say ne ma no fefa no wan me nya kakra koto mole abeka me to ama e no to papa bo bi hwene so say e be dey pa na tena ho obako emre ka o ka ne u said na said ni skakura o na me ni bi o na nyesa me shada na ni bi e do sa adwuma nku obi sunku no akra o sa me chia wo me yam ti wo ha emre bi o bro me ne mama ko se wie bi riafe o de ka se mama ko se bi yesu mo che di poacha o bro ye ka che se yan ko ma me no ton banche ne bo de nkoje banche ne bo de me o kan ka ye se oni ho na baba na ye oni ho no na ko bo banche no sa kwano so afiri e firi mo na mitimi fa da because mama am say so I just talent that see any money see camera me say kwa che se me ni also wo so me wo into free Ghana na da so di bi ka na ucha Kenya oh me free Ghana na me de car me de agia ma ba me chia on jam go to bronya ntali chenchine bi share mo no kai o gaire na tabi stagia a gaire de so to de no ba chima no ba chima agia ono so be da o camera bi awia bi o ewrade ma me bu kamisu wo betu kwa ko twa wuti na de obi ka ba wa hu me ahokyere ya o Ghana ahokyere Felicia so nkola gu so anya easy o na dia na me de rade asen se na mo nye mepe ne ye
no say na hodin ho me pempe no say hodin you guys are there say nya and the nya no cry because say we ya hwe me hwene mani abegya just say me ba le so just uni am so panta say me oh yo I thought I'm mother ho mache mo be so na me ni ho me ko bo buburu ko pesika I made a school Felicia and after those who you be prema me bi okay oh na ka prema high taxi ma yes taxi ne fa yen kwa adwuma en ko yen ko school oh mentime ntua ne ka bo so me ni sa gina bo atwede bi no ne ko because na onye ska ntwa taxi no na ye prema sem sa se no bi e bi na pese me say me guy but na woni ska o de itwa mitwa am say mitwa aboso me ba ko etua aboso de aboso me toso mitwa half enti aboso me ba ko etoso na ne ka ne say ade achi on se asay ade achi on de asay so ti obi a premier ni afa say wono so ne ma no perform ko but premier de na ye bi o eh wo na me premier ni na ye premier na me premier because sika ba wo say to me cheese spring roll na meat pie e ma mudi e ma ye di na me ye fried rice nya de chicken to mo so na nka mre bi a o for this cabin me ko train kwa nko pa rubber bag akase mpabwa akase bi o so ahoma che me bo a so ahoma che so nko she me ko to mpabwa bre me ni me nwie mpabwa bi so bi achiachia onam kuma ne ma fa say boga ma sata na yan tuka me bo a baby sata na pa ya ne kwa brochi na me fa papa ya o me fa papa ya o nwi odi na chi nyi o me fa papa ya o Maryland sata na fa na wa brochi na me bra ne wa brochi it's me bra first ko de bra me ko gine ko bank that's dollars sim ko gi am de be fie na me to fried rice wa dum bra mo mun kai oh babunya babus cafe enya babus cafe me kai me dum ko tro nyina ko di oh ye ko di me ma mo fork na sa ka fork ne de ka de be di ani mo di papa nyagro that was ka de o ma twa enu that me nyeska de that mo ska de sa me je mo so oh na bo homodin ye fra so ba no to coke ne fanta ma ye itire bia na ma ko sheda yale sine we nim coke ti me hu say wo bam me brida mama yale akọ bro nya so no tontade ne mpabo ma ye abaya wo me na me ya ade o now you are 24 for dear now 24 akoko de 24 for dear o me wish you say baby akoko erade oh now you are the toda kra o de yem kom sa na ye didi mini di oso so ya de nyame hira wo ma Felicia ska sa de so for ko tun say aduane ni fi call beba bisi na Felicia wa ni di wo so be didi oh nyame hira ba ya na adwa nyame hira wa ya de nya easy the life wasn't easy it wasn't easy no it wasn't easy at all for betana ka say life easy at that time na we twa wonu we dwamen mama na we dentist na oh yes in the ready me drew for you what else my be phone lines na tie for so son frɛ me mama me na ye bɔ nkomo aha yo 95.1 FM ye bɔ normal nkomo just vibes 0556692445. Hello, good morning. Morning, madam. Mama Millie. Yes, dear. What's up, baby? My samba, my question was TV, Sukura Samba radio, no so. Hey. Nyamishra, mama, Nyamishra. Oh, the Muya, you said, a yammy fair. Oh, a yammy fair, Mancana me boa. Oh, Yamishra, your funo, Yamishra, my mini papa. Amen. And Yazi, a basha, and Yazi. See, the mammy to a Namuka moon stray. Enyeze de obi guso na mu yale na tiken nisie na de obedimpo na hwe de o ma me afemu a na ne oni mi to obi ni obi ni na chiriba enyeze ya me nchira no na me kai se feze na oba na udi birthday no me probi so se de no pesa se se do Yankopon nyema o be kai ya ani Yankopon de obedu achire amen mama Millie amen na me de obedu achire pa na se de oni ma mi so mo bon ko mo de so obi ni nua no kese mi dia mi so mo se Yankopon boa me so dia mi so mi nemu enebre o me manu mo ho no ya me fa mi so na me manu bi ndu achire kese de oni o manu o ma me no mo bon ko mo se nya me hira mo na yen hia ade mfam ya class for nyina mi dia mi si mi de me ho abasa o de ask me between trying bye Mama Millie ne phrase no Prince Henry was saying, I'm enjoying this lovely family history. Mama, God bless you. Me fakoles. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Oh, Sweetie pie, darling. I know better, Mama. You're not the pie. Young mommy, dear. So, I don't have to palm. I take something so you're the pie. That's it, baby. That's it.
0556692445. Me mama na bon common eh. Lindo say. Hello, good morning. Oh, Philly. Odo broni. Wa mama serious. Kaza mama sa me tia no pa se frɛ me ye nyina be hu kaza fresh boy. Yo, ye nyina be hu bibi aboko. Na me adomboko. E da mama ase. Se watimi atete wa odi ayem sise ni kom ani ani bratito. Yankopon hira no. Amen. Amen. Onya wo so kese. Amen. Yankopon emma ore ho wa brabo mu da. Amen. Na yankopon ma yen so yentimi ensi mama. Me so maka me banko a me madi me last money akọ. Etimi so maka banko si o se ya on ba me aduane bi edi. Oh, nyame nhyira. Me tie fo nyina. Obia betie nyina be hu matepa. Obia be hu se na yankopon be ya. Obia be hu. Nyina be hu no. Obia be hu no. Bye bye. Opili. Odobroni. Nyina. Mom bye bye. On the dia day. Obia be hu no. Obia be hu nyame enmo nyam. Obia be hu no. 0556692445. Hello, good morning. Good morning. Oh, Philly. Sweetie pie, darling. Oh, Philly. Odobroni. Pache Gideon. Hey, Gideon. Madam. Okoto. Madam. Okoto ni meboa. Pacha. Eno na me si me refido Okoto bodwe. Boko de. Nyame na do kacha mo mi se Nyankopon hira ne pi. Oh, amen. Nyame shapa Gideon. Nyankopon hira ne pi. Se wa drum ho na e ka ta ne kwampo de ma o de ko school so de be fie. Oh. Nti nyame hira mo nyina. Amen. Oh, Philly. Sweetie pie, darling. Oh, Philly. Odobroni. Odin dia mi de. Gideon, bye bye. Why? Gideon, bye bye. 0556692445. Hello, good morning. Oh, Philly. Sweetie pie, darling. Focus. Manasseh, focus. Kube. Oh, Christian. And I'm a trickle. Annie, Christian, be a boko. You do a just a pa. Make a catcher, no. I'm going to share no pana, but I own your mom. Oh, just the work of Cramusa, Bessie Zambia. Well, remember how many other Taprami Sumpula. what you could when who was one article when who's Christian? Oh, my baby and my uncle. And one could I'm Panaka so bad you home. Aye. You. Matepa, that's it. Mensu, yes, to credit him, Mensu. May man come so my made us more uncle. Oh, you may find a Christ here. Oh, amen, Christian, amen, Christian. And the moon, Mom, bye. I'm ofa. My last call and I'm Facebook messages. Hello, good morning. Oh, Philly. Odobroni. Oh, Philly. Sweetie pie, darling. Ah, Faye, na me uza fena oh, Philly, ne fin collaborate. Fena fin collaborate. And free collaborate bia. Mami me tia o. Me jo so be mena. Ya da se pa o yam nyama ya guy. Mama ko say we on Esther on. Ai, Onua. On stage. Or a very, very great person. Or Casa to say, Nimbi any nyansa no ho. Now, Tinny was Uti or Mubu Sarah who buy. That's it. I mean, when you are there, about that with the way when on no bell, and maybe our Casa will foot. Yeah. How the man or that example. Yeah. But me who does this tabana? How do you foot? I'm an example that I just saw males on. What happened in Tiano Johnny? No, only in Abeme. Me, my dear, I am never from childhood. I love my children so much. I remember so be a baby in fin because me baby am a brain. I mean in brand I'm a brain. I remember so baby be a nature. Me focus as a mother to them. You understand? Yeah. Why are there pa? So what city am we?
all the Uber system ni move first, you know. And now send content is not be jail. But Oman started them and say, there be Umami, I ain't you said in our persona will produce any part of the what is the Onua? Brakwabene. Bye bye. My Facebook messages kakra. Message no mo kan mo mamu na ho ne bu ho no manya bu phone so na esem na ba say mi hu na nusu bi sa no Maxwell asomani oche pisto your mom is a home with especially TikTok drama no Annie I'm enjoying the so I'm enjoying the show me boy I had time and kakra obeka ho na mama now obeka mama Can mammy abaya. So how can I come my year must fuck course no ana Oh can odo you na be at me mun mu wapa e me ho sa I send you heavy hey I like the vibe between you guys. I've missed my late one rest for Georgina Kusia Yeboa. Yami fa okransi ye pan rejoice mommy. Precious Kasma. Kamasma. Kamasa, we love you. Maxwell, see the English is Englishin. Sila Jordan, for you guys are amazing. I love you. That's your do be brave. May try to make will be at the Ohia Patapa. All the beatings were as a result of financial crisis. Ohia, you fucking Belinda and another be so here the Patapa. Brother, bring in a name. Your come to that up a soft fudge and yet tell. Saturday morning, sir, but who will be so dear 2 more brochure and a pattern about tobacco and just I'm up a Felicia with someone on me, so I'm imagine. That's a Pedjani. Pedjani. I don't think I'll send the Janet and tell you what to be, but also did you understand? And I said, I'm Pedjani, but yeah, not as I once said, a bad day in Mungamu. Yeah, side, and I near Tumbo City Pipe, because I was a bank with a tower. My bonnet could go great, dear Sabbath me. But going to say, oh, David, you trim a corner and cruma. Maybe I'll buy a debut couldn't tell up at the phone. Everything me. Okay, we frag a butcher by front. I didn't tell. It's hard to fried rice be pimus so. Some may come, but some much as a mamma, right. I mean, oh, be a quabble, Chabby Bangus a day. But for some just have been coming to me, I primind, and now which didn't see. Now, why not dross? Yea, may. Tell me to be good, Miss Mom, I'm telling my mom, bra. But what no Janet and if you're in bedroom, yeah, bread. My coat was in dinners when my bengu. Ma would not pay more. Papa and money so never in your door. No money body back. I'm only control still, so now me a pa. Now, some money control still, no pay money control still. No. And now I didn't pay control me. Now I'm pay control me. Nam pedi. Now pegale soakings. Nam pegale soakings. Gale soakings in Catty. I didn't tell. I don't know me say to a to late. Hey, how about you? It remember grand now honor. Now the service I didn't catch in woman. I was say good. To the cotton workshops. Oh, no, me mammy didn't stop. Oh, actually, Cabell by you. Cabell, I mean, what's a Gabell a gumu. I now which over chips account. But there be chips now for Francis Salome, most of Salomo. Aye, chips in kinky, and it's be deep, papa. Yeah, a baby banam yam shimmy, a baby banam yam shimmy. Because you could talk a skin chips, smart at dummy. Now, do ye make run out dummy, so I'm Jimmy Winnie. I buy an amazon now, dummy. Now, so I don't, but I don't see any J. Dinam cast open. Some DJ down to the any J. Mammy, the great any J. So. Let me show you better joining you and then my minute yeah show you mama final words on Yakopo insure munina la or draw and my in a dear chairman and member minima busia on Yakopo sure munina omnia obi biara akoma so a dear emano send ye tea biara dear betchin
Bible na kan o say nwunwuna de chie ne ho na de sanye no betwunwuna de chie ne ho ayede ama they will go through bia enso nchen wa ho dene nti they hold on to your faith because Erade Nyankopon ne ehwefo me dom nyina ne na munyina mama bye me did the Felicia Osei fine go nyina class prefect and did you make any besia na Friday me sro sika we need that ho men konkodi just all bebre da ho no assemble betumi di bi akosovo ma me nche me for papa or Maryland no ne Auntie Shelly Pia Bilbilis cosmetic shop ya mo dia na ma chia sister Franco 82 e fiata go fa ne form Auntie Vika Kwetema madam for Princess Tete we better otie me bia me producer na Kwame Elani Robert dey ko Facebook me send fa so DJ Kobo and the technical team bebre Brass Steven Ekiki me obia me sorry man shiraba bremo 12 o'clock news montana fa kona muntie Onua 95.1 FM yeah